Okyegwa kwirwayo Reverend Venerable Jocelyn Bagamba Sabadikon wa Mukore Church of Uganda akusiima kwa meya wa Katoke Town Council omuri Kyenjojo Edward Nkonge obire nasiima Ruhanga bwo kumukiza endwara ya COVID-19 eyabire yatwara amagara ge. Abantu bona bakagaruka mu maka. So this was like an equalizer for everyone. N'abamani, n'abataito, n'abaminister, n'abemupi, itwena tukagaruka nkaha hansi. And what was God trying to teach us? That He's all powerful and mighty God. Abana banu ne kyaro kiona Katoke hii toro yona bali bategera okutu Nkonga akozireki babeka muno abantu kandi abantu bamunu kubika mahano Nkonga afuire kayange yona bagitalabaniriza kimu na mavini afuire ogizire buyingingira abantu babiri mbasisensi. Omukoro okusiima gukorirwa mu maka ga meya agari kushanga muri Katoke Town Council kandi gwishirwaho abanyishenjero bakuru b'entebe za katano abanyadini ba minister kandi we minister Tom Buteme asimira abantu abashabiri hangombwire bwa COVID-19 kandi nawe asimire Ruhanga abo kurwara endwara niyemwe kandi akacera ningoza mwoneka COVID ikabiziri itwena hii abo abahoke kuhoka bizindi abasigayeho yowe nkabande mulago mwirwaro betu kabandiyo n'abantu bayingi omugandi abicariza abahijirwa kugumana bahereza mukama na n'umutima gumwe babana benda ngo Ruhanga bahereze byinji. Okyegwa kwirwayo David Busobozi Bishop wa makanisa ga Full Gospel Church abwe cyanga cha Kyegegwa na Kyenjojo akurunda na sente zo kumarire kanisa ya Sober Full Gospel Church erukushango mugombora ya Mugamba omor district ya Kyegegwa. Oboraba noyenda kukikanyisa nusemerera kukora kurungi mukama nukwakanyise byawo. Amen. Nusemerera kukora kurungi mukama nukwakanyise ebyeiki. So ningonza kuwagondeza nokubekambisa kubezirikisa kugira ngo twaturi ha murimo gwa Ruhanga twaturi hakora twaturi hakombeka wawe nechokayo mujya mukama ocheyo n'umutima gwawe gwona no manyangu itungo nekitinisa byona bikomoka kahe ahari mukama ebinte birumwente embuzi entama hamwe na nebihingwa nubyo bihirweyo omukurunda na sente ezirukwetenga kumarire nji ya mukama sima Ruhanga bomukorwerizo bwo gutinaha ogwa fundraising okombekera mukama habwe kanisa Sober Full Gospel Church nobane rebeka nkehwire konka nechetenga korwa finishing kora floor kora nabyo nebirkwetengesa abo mu kusigarire. Honorable Jackson Kafozi omuhwezo w'omutonganirizo w'ihanga obirariyo mugenyi mukuru konka ojwekirwe political assistant we Herbert Tayebwa ahireyo miliyoni 5 otireho okugurente kandi ahigira abatura okora intunguka y'amaka gabo hata bariyaho nako cyabana cyo bacurundi mwatekateka munonga ahakushomesa abana banyu naribito aho kwa pastor Tisro kuno jangu tarashomiro ogo mukorizo beri kugutarwa amakuru agagasha kwa Philip Murangira.